Marhay na buhay with Kuya Noy. Happy Sabado morning mga ka-MBN! Summertime is travel time. And ininaman po ang puon kan sa tuyang pag-ikot sa magagayon na lugar sa Satuyang District. Sa inyan. Wow, exciting! Yes! Tama ka dyan, Miss Jane. Kaya ngunyan na Sabado, break mo na kita mga ka-MBN sa studio shoot na may dudumanan kitang magayon na farm. Okay. Yes, kaya exciting man talaga ang episode na initang ngunyan. Maaraman ta ang favorite na lugar ni Kuya Noy. Yes, and syempre sa Satuyang Gabus na mga listeners and viewers, tutok lang po, tadadaron, bika mo sa sarong special na lugar na harani sa Satuyang Puso. Yes. Kaya let's go mga ka-MBN. Let's go! Let's go! Alright, sakay na! Sakay mga barkada! Morning mga ka-MBN. So, very special ngunyan ang drive ta. Tahilingon taman daw ang driver ta. Si Yes. Kuya Noy. Wow. Kuya Noy, Very special driver. Driver, sweet lover. Ayan. So, Pero may charge ini, may Five charge pesos to lang. charge to five, charge to experience. experience. Okay, tara na. Diretso kita sa... MBN. Hey! Hey. So mga ka-MBN, speaking of driving, kaipuhan ta pong i-remember na may mga certain steps para Yes. safe kita habang nagta-travel. Inot na dyan ay ang ginibo pa lang ni Kuya Noy na to wear a seatbelt. Seatbelt. Always Of wear course. seatbelts when you're driving and on the road. Kasi aram nindo, ang seatbelt baga, fun fact mga ka-MBN, paarog ka ni ang seatbelt. Nasa chest and nasa pelvic bone ta. Because dyan da ang pinaka-strongest ang parts as a human. Kaya kapag nagka-impact, kapag biglang nag-stop ang car, di kita matilapon. Kaya always wear a seatbelt para maiwasan ta ang death or serious injuries in Okay, traffic. araw ka niyang pag-demo ha, ini-sit belt. Yan. Wow. Ngayon, pag Safe zone. Very informative man talaga si Miss Alex. Aram niya talaga kung paano mag-defensive driving, ano. Of course. The driver man yata si Miss Alex. Driver ako. May Yes. Do you drive, Miss Yes, Alex? I do. Yeah. Driver ako ni mother. So, siya lang driver ni mommy. Pretty driver. And syempre, aside from wearing seatbelts, dapat no text and drive. Yes. No use of cellphones, mga Correct. ka-MBN. Bawal. Bawal distracted on the road. Kasi Yes. kapag nagkiling ka lang, just 2 seconds, mas higher ang chance na ma-discrash. And sa yan sa pinaka dakulang rate na of accident, Yes. cause ka na accident is Driving and nahiling nila na nag-text and drive. And ang second is driving under the influence. Yes. Inom. Influence. Yes. Kaya bawal mag-inom pag nag-drive. Yes, it's very important talagang maging maingat kita pero lalo na pag nagda-drive, syempre buhay taman ang magiging kapalit ken and mahirap na tadakol din damages kung sakaling di kita mag-iingat, right? Yes, sama ka dyan, Miss Iris. Saka, another tip para maging safe kita on the road is always follow the traffic rules. Yes. Ang mga rules, ang traffic rules, yaon yan dyan para in order kita gabos and bayong madisgrasya. Kaya di na kita magparadunong mga ka-MBN, Yes. magsunod na lang kita para sa Yes. tuungan yan. Magdangog ka sa kay Miss Alex. Sa importante, dahil maging mainit ang payo. Tama. Yes. Dapat Range road. maghahapit ka mo sa mga tindahan na mga bakery baga. Itong nagbebenta ng pasensya. Tinapay na pasensya. Yan, Yung kulay tinapay puti. na pasensya. Yan, dapat pagbalon ka to, tapag matraffic, magkaan ka yan, pag nakakagam mo ng pasensya, Pasensya. mas malawi ka sa inyong Yes. pasensya. Yan ang important. Hey. Ano pang ibang mga tips na Miss Alex? Ano po mga driving tips din, Miss Alex, as a driver? Ayan, so as a driver, tandaan ta lagi na dapat ang dara ang satuyang driver's license. Yes. Correct. So kapag hinanap, pero may dapat igwa-ikot percent. Kasi may offense kapag nag-drive ka without license. Pero ang pinaka-importante sa gabos na Miss Rain, kung di ka totoo mag-drive, Dahil maghanap mag-drive. kang boyfriend na may totoo mag-drive. Ay, boyfriend talaga, Paano Sir kayo Noy. boyfriend? Pwedeng father na lang. Papa ko na lang. Si papa ko na lang driver ko. Grabe, pero di ka pa naka-move on. Ala, naka-move on. Personal.
personal driver ko, Papa. Shout out sa Papa Si ko. Papa. Hi, Papa. Hi, Papa. Actually, ang mga papa, ay iba man mag-driving. Yes. Lalo na magtukdo pag nagda-drive siguro. Grabe. Ikas, Kuya Noy, may natukdoan ka naman mag-drive sa mga Ayun aki man, mo. si Aki ko, ako nagtukdo sa Siguro inyo. dahil mainit ang payo ni Sir Noy pag nagtutulo sa mga aki. Tingin ko iba sa Papa Actually, ko. mas stricto din ako. Anong type? Sa nasuwing hanis ako si Aki ko, dad, paparatuyaw ko. Paparatuyaw ka, It's Sir better for you Noy. to enroll na lang in a Driving school. Kaysa kay daddy. Iyo, baka para iwal baka mo yun. Nasistress ang mga daddy pag nagtutukdo. Siyempre ko niyan, batiun ta si mga viewers ta, listeners ta. Yes. Shout out sa mga amigo ta, si Kuya Simon, kay filming naka-tune in sa Tuya. Thank you, Kuya Simon. Good morning Hello. po, Good morning. Papa Angela. Good morning, President. And also, last time, Kuya Noy, nagduman kami sa Panikwasan ta nag-tree planting. Tapos, nagre-review ko mga klase ko kasi maagihanda ang farm ni Sir Noy Wow. Magtoto. So, shout out sa mga klase ko sa law school. Yes. Yay! Good morning sa inyo, sa Good mga morning law po, school, sa Tapos. mga barkada, tropa ni mga soon na magiging, ano yan, Mga panyeros, Panyero. Yes, panyero, panyero. Good morning sa inyo po. Good morning. Ayan, good morning mga ka-MBN. Matibayin man talaga si Kuya Noy. Nagda-drive na, nag-aano pa sa satuyang show. Multitasking Pero safe yan, safe yan. Yes. Habang nagtataram si Kuya Noy, nakatutok man Yes. Nakahiling po siya. Matibay na driver. So safe. Only professionals can do that. Yes. I can drive you crazy. Iba man kay Kuya Noy. Can drive you crazy. Garo may pinapadangugan ka, Kuya Noy. Mayo man po. Si Direk Ninoy. Shout out kay Direk Ninoy. Hi, Direk! Love you, Direk! And of course, mga ka-MBN, habang nagda-drive kami ngunyan papunta sa Panikwasan, hopefully, gabos naka-tune in sa Satuyang radio stations and sa Satuyang FB Live and YouTube channel. Stay tuned and madadawag kita sa apat na radio station. Yes. DWOK, Mosing FM. Idol FM. DWIZ. Yes. Stay Good tuned. morning po Good sa mga morning, listeners. Yes. Habang nagda-drive ka mo, magdahong ka mo sa morning po. Diba? Yung mga nagtitirinda, ililibre ta sinda. Diyan sila malibre yan o mga yan o. Ang naputon nito dyan, ang sayote digdi, probably mga 15, 20 pesos. Sa Naga, 40 to 50 pesos yan. So yan mga sayote. Nag-dress code ako 5 days na yun. Dyan yun. Dress code, yes, elementary. Tapos itong sulat pool baga. Sulat po, yes. Yan dyan. Actually, that's part of my property. Sa samuyang pagbabalik, sa tuya ng papasyaran ang MAG22 Farm. Kaya daing maglipat channel mga ka-MBN, tutok lang!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy. Oh, grabe yung view. Ayan, no? Grabe. So, technically, ang chapel na idodonate na dumalo sa hilltop na yan. So, dyan po mismo ang chapel. Yung Diyan may mismo ang chapel, lahat para Grabe. ano, So at peace din ba kayo? yung obstruction, yes. Diba? Nakulaan na Pumasok ka talaga, space. makakapag-concentrate ka. Tapos then- Kuya Noy, gabos po yan. Sa imo po yan. Hindi lang, sa part na, baka umanagapos na hanggang naiinig. Hanggat Itong naihilig harayon na to, bako na to. Grabe. Sa banyo yun, bako, lalong bako na. ganda. So, city. The City, city, Kuya. overlooking the city, Naga City, on the sa left. CWC, kung nailimid nyo to, CWC. Grabe. Yan, tapos Pili, and then as far as Bula, nailimid siya. This is on the left. And then on the right, you can see Kalabanga, Daet, yan. Daet. That's Camarines Norte na. Grabe. Gano'n kadahol ka pang mapuput up digdi Kuya Yun, Noy. that's why I need your info. Dadayuhon ini I need kapag your ideas. na-develop siya ang mga tao mahilig sa mga magagayon na view while New ano na ni Coffee. tourist Soon, may destination. yan, ang Magtuto Eco Park. Wow! Here in Pancor. New West Siabang in Naga City. Okay, dumang kita sa taas. Okay. Yes, let's go! Maray na daw po sa satuyang gabos na MBN viewers. Ngunyan po, inyaon kita sa sarong magayon na farm ni Kuya Noy. And ngunyan may makakaibanan kitang sarong residente as in lokal kang panikwason, si Nanay Lourdes de Leon. Nanay Lourdes, salamat po sa pagpapa-unlock sa moya. Salamat. Ayan. Ngunyan po, hahaputan ta si Nanay Lourdes kung sa iyang mga eksperyensya bilang sarong parauma. Kaya naugma kami ngunyan, tanyaon ngayon si Nanay Lourdes para magtao sa to ning mga insights kung ano ang buhay bilang parauma. Ngunyan, Nanay Lourdes, kamusta man po ang buhay ta sa pagtatanom, pagiging parauma, kamusta man po? Maray man po, dahil po, sa pagkato pong mauranon po baga, medyo logi kami. Ngunyan po Ayan po. natiginit. Maray man po ang gusi ngunyan dahil, dahil po siya, ito po bagang maduros, tapos, magayon po ang gusi ngunyan sa kamabunga po ang mga tanom. Kailan po, ang iba din nakakatanom dahil po mayong mga similya. Dahil po sa mahal ang similya. Ano usually ang dito, pinagtatanong Nanay Lourdes? Kamatis po, bagyo beans, repolyo, talong, sili. Haloy na po kamong nagtatanom, Nay? Haloy na po, ma'am. Diyan ko na po napaadala ang mga aki ko. Diyan ko po nabubuhay ang mga aki. So, pagtinda-tinda sa pagtanaw. Grabe, kaya Sakto proud pala niya farmer na, talaga. Miss Iris, itong hapot mo ko ano mga anong pagtatanong ni Nanay. May mga programs din kita kayan sa MBN. Ay, talaga, Kuya Tatawa Noy. kita mga seeds. Mga iba-ibang gulay. Iyo. Yan, pwede tang saruin sa tatawan ta si Nanay Lourdes. Maray na inisyatibo talaga yan. Nakakatabang pong maray. Ano po, Nay Saka ma'am, Lourdes? dinadayo na po kami. Halimbawa po dumana sa Nagrang Bakal, dinadayo na po kami dahil barato po kami magtao. Yeah. Saka po
presko po na mga gulay maigdi. Ayan, fresh pa talaga. Opo, mga bagong harvest po. From farm to table. Ayo, kaya talagang dadayuman. Mas barato. Babakali sa sea. Yes. And Nay, may hapot man po ako sa imo. Since yaon po kita din sa MAG22 Farm, ano man po ang ipinagpapasalamat mo kay Kuya Noy na may plano siyang mas palawakon, as in i-develop po inyong lugar na ni. Dakulaon ma'am ang pasalamat mi kay Sir Noy dahil po pagkabakal niya po kan daga ni nagkatrabaho sa mga tao di ma'am dati mayong mga trabaho. Natatabangan po talaga maray ni Sir Noy. Saro na po ako diyan sa natatabangan. Tapos po, si Sir Noy, madali ang pundulukan. Pira na po ako naghagad tabang kay Sir Noy, nagtatao po siya. Tapos po, tapos po, bako talaga ma'am sa paghambog ko po, talagang matinabang po si Sir Noy, saka mabuot po siya. Bako na mabuot, gwapo pa. Bago. So, dakol po ka mo na kay Riba, hindi na nagtatrabaho. Iyo po, ito pong Sun 5A, 15 harong, haros po tinatabangan na po yan ni Sir Noy, nagkatrabaho din sa farm niya. Dawa po maura niya na po talaga din ang trabaho. Sa kasi program ta Iyo ni po. Nanay Lourdes na Iyo po. wala kita dyan itong market na kung Iyo saan dumakaw makatinda. Wow. Ayun po. Iba plano tayo Miss Rain, Alex, na pag yaon o kitang part kang pag-develop kang property. Siyempre, sabi nga ni Nanay Sabado, barato ang gulay. Iyo po. Dapat may lugar sindang pwedeng tindahan. At sabi mi ni Nanay, libre yan sa mga parauma. Mas- Pero ibibenta ninda ang sindang produce sa same price lang. Baba po sa presyo kang Baba ang sentro. presyo lang. Same price na binibenta nila, tigti. Pang presyong naga. Mas dakol talagang matatabangan ngunyan sa mga inisyatibo na yun. So, Nanay, syempre expert ka na po. Opo. As an expert po, ano po ang mensahe mo man sa mga gusto mag-venture po sa pagtatanom? Ay, ang miniminsay ko po sa mga mi po, dapat po halimbawa po, baga kami kadakol po kami produkto. Ito pong nakakaano ka produkto, masakat na po hindi sa mo. Dahil po yan, po si Sir Nonoy, nagtatabang po sa mo. Saka po, dahil po talaga kami na kanto po kama talaga si Sir Noy igdi, haros kami din trabaho. Kan bakalig di si Sir Noy ning daga, haros grabing trabaho ang itinao niya sa mo. Tapos nakakapagtinda po pati kami dahil sa pisa niya. Oo, sa pag nagdaabot ng mga turista Ano po? na develop tani, sabi mo nga ni, kulping bisita digdi, si mga tinanom din ng mga prutas, mga gulay, Iyo po. kulping mabahala na. And sa sa plano ta kaya gusto ta pogoning chapel digdi. Iyo. Actually, ma-donate kita ng chapel. So yan mga ka-MBN, dakulang pasasalamat ta dahil inibahan as in pinaunlakan kita ngunyan ni Nanay Lourdes sa satuyang episode. And Nanay Lourdes, salamat naman rin sa imo. Thank you, Ang first Nanay. pa kitang Salamat po. panahon na pag-uulayan, sigurado. And magtatarabahan kita. So yan mga ka-MBN, dakulang pasasalamat ta dahil pinaunlakan as in inibahan kita ni Nanay Lourdes sa satuyang episode. Thank you, Nanay Lourdes. Sa Thank you, susunod, Nanay. Thank you po. magkalilingan pa kita, Nanay Lourdes. Nagpapasalamat man po ako dahil po nakaribahan ko po sa Sir Nonoy po. Dahil po sa katabangan niya po sa muya, maugmaon po hindi sa panikwason. And bako lang ako ang kasibahan mo, Nanay Nguyan. Dahil po hindi sa grupo po. Magayon ng mga co-host Na magagayon po kayo. Pero man na magayunan si Mama Noy. Yes. Kaya ayan, maraming salamat po Nay Lourdes and mga ka-MBN. Puon pa lang ni kan sa tuyang farm adventure. Kaya don't change the channel, tamabalik pa ang Marhay ng buhay with Kuya Noy. Dakol pa kitang istoryang ibibida sa pagbabalikyan kang Marhay na Buhay with Kuya Noy.
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! So yan mga ka-MBN, yaon pananggad kita sa MAG22 Farm and saro sa mga activities na pwede tang gibuhon digde, iyo ang firing range. And ngunyan na hapon, makakaibahan ta si Sir Joel para i-guide as in tukduan kita kung paano ba inigibuhon. So bago kita magpuon, ihaputan muna. Sir Joel, ano po ba ang mga safety reminders bago po kita magpuon sa firing activity? Sige po. Basically po, pag yaon kita sa firing range, igo po kitang 4 na rules na sinusunod. Ito po ay globally standard na rules sa mga firing range. Number 1 po is consider every gun is loaded. Number 2, never point the muzzle of your gun to anything you are not intend to shoot. Kung hindi po naman gusto pong barilin, huwag niyo pong itutok yung baril. Rule number 3, always finger off the trigger. Okay. Until you're ready to shoot. Okay. And the last is know your target and what is around or behind it. Reminders. The bullet of the pistol can travel over a mile or can ricochet in a different direction. Kaya, be sure of your target and what is around it. Very good. Informative pa lang. Sabi pa lang Sabado Reminders pa lang yan. Sir Joel, Bicol lang daa pero tig English kita! Garo. Dalawa sa bilid kami. Ngunyan, Sir Joel, very informative po to. Salamat po sa Thank you pag-share. po. Salamat Ngunyan po, po. ano man po si mga kaipuhantang safety gears kapag nag-shooting po? So far po, dati lang, sabi ta nga ni, kasi ang safety, napakahalaga digdi sa tuya. Kung isay man po ang magpuputok or mag-shoot digdi sa firing range, kaipuhanta po ning mandatory equipment or safety equipment. Inot na inot po, kaipuhanta ang protektahan ang satuyang mata. Kaya always wear your eye protection. And the next po is yung Ano po bang apon earmuff. dyan? Earmuff or Headset may po darap ba akong yan? earplug. Pwede na din po ang sa cellphone, headset, para ma-minimize lang po yung sound ng putok ng badil po. Okay po. Okay, I love that a lot, sir. Since ang firing range po talaga is one of the many attractions here in MAG22 Farm. Yes Gusto po. mo pong ihapot, ano man po ang benefits kaning sport or hobby na ini? Masasabi ko po dyan, sa mga enthusiast po, sa mga sport shooter, mas nadadagdagan po ang sa indang disiplina pag-abot sa pagiging responsible gun owner. And likewise din po, sa kuya as a law enforcer, medyo kumbaga confident po ako sa diri ko na ako tatao magamit ng firearms. Saka sir, di ba nakaka-reduce din yan ng stress Yes levels? po. Opo. So bako lang siyang sport. Pwede siyang stress reliever mo Pwede para po. sa mga gustong mag-try. Ang stress reliever mo, mag-firing. With safety. Yes. Alright, Safety. Sa fundamentals po, bago po tayo mag-shoot, ituturo ko sa inyo ang very basic fundamentals of marksmanship. Okay, number 1, yung stance o tindog ta. Magayon po na tindog, garo lang kita
fighting stance or boxer stance. Relax. Nakadikit lang po ini a little bit, ano lang siya. Unlock or bend. Yan. Then, straight lang ang body. Then, lean forward. Konti. Yun lang po ang stance. The next is grip. Kung paano kakaputan ang badil. Okay. Ang badilta, okay, wala pong load siya. Okay. Ang badilta po, igwang backstrap digdi. Diyan ta lang po, ini-wrap ta lang siya. Basic na basic. Okay, ganun lang po. Yung baril, nakaganon ka lang. Okay. Yan. Okay. O, finger up the trigger, turning. And then, support with your weak hand. Yan. Okay. Presentation in the other side, ganito lang siya. Okay. Okay. Naka-overlap yan. Okay. Meron na tayong stance and grip. Ganun lang po. Then, sight alignment. Ito po ay rear sight and front sight. I-align nyo siya dyan. Okay. Yan po ang itsura niya. Okay. Ang tawag po niyan ay sight alignment. Pag meron ng target, sight picture na ang tawag dyan. Relationship among target, front sight, and rear sight. Okay. Okay. Tapos, yung spacing niya, ma'am, ganito lang. Yan. One, bang. Okay. Dandahan lang. Okay. Okay. Press, then pull the trigger slowly until break the shot. Okay. Very basic din po ito. Yes. Same stance, kaso ang grip niya iba na. Ito yung strong hand natin. Dito lang tayo. Finger up the trigger, then support with your quick hand. Then, lalagay po natin dito sa may shoulder. Push up, hatakin papunta sa shoulder. Then lean. Cheek well. Yung cheek nyo, lalagay natin dito. And then makita po kayong isang napakaliit na red dot dito sa electronic dot. Itatapat nyo lang yung target. Sa target, yung red dot. Then pull the trigger slowly. Mas maganda po ito. Sige. So yan mga ka-MBN. I think pwede na kita mag-start. Let's dive into it na. Excited Let's naman go. kami, boss. Okay po. Tapat mo lang yung red dot doon sa yellow. Hindi ko mahanap. Okay. Nakikita mo yung dot sa Opo, loob. opo. Kita Then ko tapat mo lang sa gitna. Then pull the trigger slowly. Shooter fire when ready. Nice. Isa pa. Red dot. Yung red dot lang. Nice. Yung gitna. Red dot lang tapat. Nice. Okay. Okay, ma'am. You are finished. Okay. Remove that magazine. So yan mga ka-MBN, kakatapos ko lang po sa shooting range and as a first timer, kala ko makakaba siya. Pero once ma-shoot mo na ang target, sobrang fulfilling and parang gusto mo siyang ulit-ulitin. So I'm very, very grateful for this experience. And I'm sure kapag open na ang farm for everyone, mas magugustuhan nindong matry ang firing range sa MAG22 Farm. Okay, ready to shoot. Fire when ready. Align. Yung red dot tapat sa target. Nice. Another one. Nice. Next target. Hit. Another one. Nice. Very good, ma'am. Wala na ba? Thank you very Thank much. you po. Grabe mga ka-MBN. Totoo nga si sinasabi nindang stress reliever ang firing range. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Kaya I'm sure kapag nag-open na din ini, sabi nga ni Miss Rain, may enjoy man nindo ini. Kaya mga ka-MBN, watch out for more. Yan ang topper na. Okay, nakikita mo ba yung front sight? Dapat ipasok mo yan sa rear sight. Okay. Oo. Subukan natin. Okay, sige, sight natin. Take a good sight, align, then pull the trigger slowly. Nice. Okay. So that's it mga ka-MBN. Ako last na nag-try kang satuyang firing range for this afternoon. Grabe, I can't describe the experience once in a lifetime talaga ni. And I tried the pistol. Magabat siya sa kamot and also sa inot medyo kakabahan ka. Pero magayon talaga pag nasa-shoot mo tong target, it gives you a different taste of experience and dahil ka manunood just in one experience. So paano na lang kapag di tuloy-tuloy tani. So mga ka-MBN,
try this experience, lalong-lalo na kapag nag-open na ining MAG22 Farm to the public. So yan, I'm so grateful for the experience and I'm very happy. Dakol pa kaming ibibidang mga istorya, mga ka-MBN. Kaya, don't change the channel. Tamabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Inspirasyon ta po na padagos na makataong tabang sa satuyang mga kadistrito. Para sa satuyang Wish Ko Noy beneficiary for this episode, talanon ta po iniyo. Arthur Rento. Dati po taga Minalabak ang hometown ko. Pero sa ngunyan, sa presenting ini, una sa Kalawag, Lupa Kalawag, Naga City. May akong ning trabaho, nag-ano lang ko sa tindahan. Kaitong inot, sarap akong tricycle driver. Itong nagpundo na akong mag-tricycle kang. Ako po dahil ko nga ito aram, kundi dahil lang sa kuya ni Kagawa Dami, pagkitaong tamang na ginibo niya sa kuya. Siya mismo ang nagsuyo sa kuya na inimbitaran niya ako na ayon ako mag-iba ako sa programa ni Nunoy magtuto na yan sa operasyon operasyon. Kaya ako kuyan man ako, nag-iba ako duman. Ako lang pa salamat ko kay Nunoy dahil sa programa niya, sa iya, ako nagkaagawa ng malinaw ng pag-iling. Dahil sa pagikaman operasyon, sa iyang ikino ko yan tabang sa mga tao. Maugmahon Kuya Noy, nasaro na naman sa satuyang mga kadistrito ang natabangan mo. Salamat. Dakula po ang pasasalamat ni Kuya Noy. Ito may taos-puso po talagang nagtatabang sa satuyang mga kadistritong araw. Yes. And habang mas nagahaloy ang showta, mas dakol kitang nare-reach and natatabangan natin. That's very true. And I'm so grateful na bako lang ako nagkatabang, kitang apat ang nagtatabang. It's our pleasure, Kuya Noy. Ipadagustan sa tuyang iristoryahan sa pagbabalikan. Marhay na Buhay with Kuya Noy!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik ang MBN. And uyan na po ang satuyang maswerteng ng gana ng 3,000 pesos sa episode 8 trivia question last week. Ang nanggana po, iyo si Lina Rodrigo. Congratulations! Halatong lang po ang apod kang MBN staff para sa pag-claim kan sa indong prizes. Asin uyaman ang satuyang lucky sharers kang satuyang episode link na nanggana ni 500 pesos. Ang number 1 si Jaira Banzuela Lucero. And ang number 2 si Salve de Castro. Ang number 3 iyo si Esther Agorita Cuera. And syempre, todo-todo talaga ang papremyo sa MBN kaya uni naman ang satuyang top followers and nag-comments na manggagana ng gift certificates. Wow! So just wait for the call and instructions of our MBN staff kung paano nindo makiklaim ang sa indong mga prizes. Uya naman ang sa indong pinakaabangan na Episode 9 Trivia Question for the Week. Ano? Ano ang trivia Ano ang question trivia this question time? mo? Sabihin mo. Mga ka-MBN, mag-note po kita. Ano ang major segment which we featured sa MAG22 Farm this episode? Again, ano ang major segment which we featured sa MAG22 Farm this episode? Letter A. A. Singing. Letter B. B. Firing. And letter C. Dancing. Alright, dance, dance, dance. Ayan, mga ka-MBN, to win 3,000 pesos, just type your name, _address, _cell phone number, and _letter of the correct answer sa satuyang episode link. Okay. Our radio listeners, pwede man ka manggana, just text name, _address, _cell phone number, and _letter of the correct answer and send it to 0998-562-9923. It's again, yes, at 0998-562-9923. Alright. Okay. Join, guys! Good luck! Data man syempre malilingawan ang satuyang mga avid viewers and listeners na igigreet. Let us start with Miss Erlinda Bediones, watching from Urban Pacol. Hello po, Ma'am Erlinda. Good morning. Also, we have from Alma Sadia Noble. Good morning po always from Del Rosario. Wow, mag-yun ang name ni Miss Alma, ha? Noble. And of course, daiman mapahuri si Mr. Rick Robles. Sabi niya, good morning po, Sir Noy. Watching from Pinit, Ocampo, Camarines Sur. God bless po. Hello sa mga taga-Ocampo. Hello po. And another one from Miss Karen Barcelina Valenzuela. Na late magdala, nag-parade po kaya here in Barangay del Rosario, Naga City. So, inaabangan talaga ninda, right? Ang Okay show. lang yan, Miss Karen. Basta nadalan mo. Yes. Hindi man po, haliki. Drumroll please, ki Samuel Tipay. Marhay na aga Kuya Noy and Beauty. So, Marhay na aga po. Marhay na aga po. And of course, we have
a greeting from Jenny Clave Elopre. Sabi niya, "Good morning po, Kuya Noy magtuto. Pirmi po akong nagdadalan kang programa nindo. Pa-shoutout po sa gabos na taga Sogod, Calabanga from Punong Barangay, Jenny Elopre." Hello po, Kap. Good morning. Shoutout po sa inyo dyan. And another greeting from Miss Mayet G. San Juan. Shoutout man po sa mga taga-Pacol. So hello po sa gabos ng mga taga-Pacol. And also, we have a greeting from Angel Agna. Uy, Agna, mga kapinsanan mo yan. Hindi ko lang sure kung pinsan ta ka. Sabi niya, "Marhay na buhay po kung Noy magtuto. Good morning po." Good morning po, Miss Angel. Haliman po kay Marvin Velasco. Marhay na buhay po sa gabos. Marhay na buhay po kung Noy magtuto as in sa bilog na staff. Shoutout sa mga taga Villa Corazon Subdivision, Del Rosario, Naga City, especially to Banzuela Bedoral family. Wow, halabaon ng message ni Sir. Wow, dako lang siyang pinag-greet. Hello. And of course, we have a greeting from Ramel Morales. Shoutout po digdi sa Calawag, Vilmar, Naga City. Hello po, enjoy watching. Iniman po hali kay Miss Esther Agurita Cuera. Padagos lang po kung Nonoy magtuto sa Marhay na makatabang sa mga arog mi pong tios. Salamat po. Ayan. Padagos Maraming lang pong salamat matabang po. si Kuya Noy. Yes, kay Divina Layos Lafrades. Good morning kong watching here from Santa Rosa, Laguna. Wow! Hello! And syempre, mga ka-MBN, dait naman lingawan ang satuyang magayunon and cute na co-host i-greet dahil nag-birthday siya last April 5. So happy birthday, Miss Alex! We wish you every success and we wish you luck in your future endeavors in life. Yes, happy birthday, Alex! And syempre, gusto mo man pong bation ng happy birthday si Sir Roger Borromeo sa mga mahigos as in maaasahan na staff ni Kuya Noy. So happy birthday, Sir Roger! Ayan, so mga ka-MBN, abangan nindo ang part 2 kan satuyang MAG22 Farm Escapade part 2 next week and siguradong mas ma-enjoy ka mo. Salamat po sa satuyang mga viewers, listeners, and mga ka-netizens. And syempre sa satuyang mga kadistrito sa Calabanga, Bombon, Magaraw, Kanaman, Kamaligan, Pili, and syempre Naga City. And syempre sa mga kadistrito, sa bilog na kadistrito, see you all next week po sa programang Sa Indo ang Istorya, ang Bida. Right? And programang Strictly Good Vibes Only. Programang Mataonin Inspirasyon, asin motibasyon. Programang madangog sa indong boses, asin opinion. And programang mapagirumdom na dapat pirming marahay asin totoo para sa mas maray na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! Alright!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph.